U MLA ke TMC na Nongthymmai ubak Charles Pingrob habekren hapo yeng dorbar menta kasi ula Kyrpad ya ke Sorkar jela ban Mang san Klur na kebentar ban Shna Pynbha biang ya ke Surok hapo Nongthymmai constituency. Habara ai kini kemat ha kenta keli jengkeli ubak Pingrob ulaong ba ke Sorkar ha kata ba ke Surok ha katan Nongthymmai ke don ha pedeng ke jeng sni wat la shiteng na ki dekot kin hun menteri ki shong kisa ha kini katan. Hak jubab ke jong sembut menteri rangbak ke jela ubak persuan tensong ba kami urut ke tenat PWD ulaong ba ka jingtmu jong ke Sorkar jela ba ke tenat terekam ha bapai ke Shelong kalong ban pentikna ba barok ki Surok ki don hapreng ke jeng manbha. Sir, yesterday in the supplementary demands for grants, a huge amount was passed for the Honourable Ministers. May I know for the Honourable Minister if he will earmark 5 crores from the supplementary grants passed yesterday for the reconstruction of roads in Nongthymmai areas.